O te whaatulo watu I le sila mai moa ma le whaafonga si o tātou tunu o le nei fiafi. O le tātou whaafitai ma mori whaatasi luma o le atua. Ua malia pule whaafitai. Awa o lana pule a meo tonu ma lona finangalo alofa ia Samoa. Ua mafua ai o na tātou waulia mai le amatanga o le nei masina fou. O le bailuanga o le pōtai au a solua lima o Apirila. E mai ai le taimi na whaatulanga mo polo inga o vavau o lo tātou i nei le laasanga tolu. O whaamatalanga la tamai I le tūlanga o iai le whaanga solonga o ngā luenga mo le whaamai. Mai le mata ngā luenga o le soifua maloloina. O lo o whaailoa mai ai e o mai ana nafi I le tūlae lua I le aoli. Ua whaaupopo le selau wonos fulfa o I lātou. Ua pēsia I le whaamai. Ma ua se atu ai le au whai o I lātou ua awhia talu o na pepesi I tua le whaamai. I le luafe whaselau whasefulutolu. Mai le nei au whainga e ibas fulutolu pasene o lo o I upolu nei. A e tolu pasene o lo o I savai. E to e sefulu lua I lātou o lo o I nofuanga whaanofo e sea I matotua o na ua alia e aunga ma lo o mataituina e o tātou fo mai. Ua whaamawina e iwa selau lua sefulufitu I lātou ua toe malolosi. Ua whaamaunia mai so e suenga na awinatu I New Zealand. O le tu ainga o le PA tasi o le Omicroni ua pepesi nei I le atunu. A ua silia mai le luas fulutolu afe, suenga o COVID ua whaatino mo le atunu. Ma ua maita wina le whaupopo pea o le nei whainumera I aso taitasi. E peona fufunga ina ai lo tātou atunu. Ua whaamaonia e to lua ua maari liu ona o aunga o le whaamai. E avea ai le nei lao lao e momoli atu ai whaamaisenga mai le tātou malo I ainga paolo mangafa o I la ua maari liu. O lo manatua o tau I tatalo ma ia whaamawhanawhana e le atua ainga manai whanau pele. Ai mai se e o tangi mai ala. O tūlanga whaingata ia o le whaamai. E pei lava o na sila ma whaafonga I ai le tunuu I whaamatalanga. E tu ina atu mai le tātou malo. Ai mai se tūlanga ua tutupu I atunu uma ua awhia I le whaamai. O le mea mautinoa e to tele nisi e pēsia ma toe malolosi. E iei fo I le pasene o I lātou e mamai ma tau fia I le whalamai. Peitai e iei fo I le pasene e a fia ma tīngaina. Mai iwa I lava I na maali liu, ona o le onga o a unga o le whaamai. E whasosoani tele ai le whaamaea o tui pui pui, ma le tausisia o ai e inga whasoifua malolo ina uma, mo le tātou puipuinga lau tele mai le whaamai. O le awa uli nei, na ilo ai e le kapeneta whautuanga, na tuina mai e le komiti o whaalawelawe whafuse. O lo o lawalunga ai pea le tūlanga o le whataua, o le puipuinga o le atunu, e ala I le una ia o le whaawawina o le porkalame motuinga. Puipuinga whaasoifua maloloina. Ma le whaata otoina o fuafuanga mō vaenga maoti o le tamau ainga. Mō le anga I atu I le lumanai. A o tātou soifuai I le si o manga fou ua tātou iei nei o le soifua whaatasi ma le COVID. O balata ua e ao pea o na wa ili tutoa ma mati. E au fia ai a tātou whaamuamua. Ma le vainga lau tele I vaenga uma o le atunuu.
malona tamau ainga, e atangia ai au wala, mo le tātou soifua whaaloto I whale. O le tātou malosi e ngawhatauri maina ai le whaatino ino nei fuafuanga. O a tātou wala ngā oa e le ngata I mea whaingaruenga. Ai o le whaataua o I lātou o loo whaatino ina nei ngā ruenga. Mōsi o tātou atunu. O vaenga ia o loo luitawina ai atunu uma o le laulangi. Ai me se lava I atu motu la iti e pei o Samoa. O le melea, e taua ai le whaata oto le lei o tā penanga. Ma fuafuanga tātou te whaatino I le anga I atu I le lumanai. Ina ia ta oto le lei I langa tonu vaenga tōngia o ia whaamoemoenga. O vaenga nei sa whetu na I ai le whiriwhilinga le kāpeneta, ma le tualalo mai a le komiti I le mai ai o le iloilonga le kāpeneta, ua whai unga whono I nai, le se mai o le laasanga, mō le pui pui o le tunuu, mai le wha mai I le laasanga lua, lanu moli, mō le lua vai aso, e a fua atu I le vai luanga o le pōtai au, aso lua, 5 o Apirila. Se ia aulia le vai luanga o le pō o le aso lua, se fulu iwa o Apirila, lua afe, lua sefulu lua. I lalo le laasanga lua, ua iei teunga ua whaatulanga I nai, e au fiai, mua, I tu la e te talai pisinisi mwhale oloa, mai le asonga fua I le aso nai, mai le ono I le tae au, se ia o atu I le lua I le afiafi. Lua, le whaau au pea o na tāpunia au nanga I le aso sā, e pei o na iai I le taimi nei. Tolu, le tatala o sauni ngā lotu, ai whaangata I le tolu sefulu tangata. Wha o le tatala o potupotonga mō maliu, ai whaangata foi I le tolu sefulu tangata. 5. O isi uma potupotonga, e whaangata I le sefulu 5 tangata. Ono, o le atatala malanga o waa I le vau polu masawai, mai le aso ngafua I le aso tonai, e tusa mai inga I le laasanga lua. Lona fitu, e whaawau pea o na tapunia a onga uma. Male lona balu, e tapu le whaatawina o le awa malosi. O le naunau lava ina ia malupuipuia, tātou whanawiti I laloifo o le sefulu lua tausanga le mātutua. Ai mai se lava I lātou e le whaiatui. O lo wha malo si ai pea le tapu o na whewa I tamaiti I laloifo o le sefulu lua tausanga le mātutua ino whanga whaitele e tusa mai inga o le laasanga lua. O nei whetu na inga ua whaia ina ia tātou tau mwhai whaatasi, e tāo fiofi, le so ona pepesi o le whaamai, ma tu uawa no ai I porkalame o lo whaatino mo tuinga, ma le whaingo suenga, ma le puipuia o I lātou e pitosili o na la matia le soifua I le whaamai, ai whapea foi le tau tatalaina, o au nanga mo pisinisi ma whale whaingaluenga ese I le atunu. I lalo foi o le nei la sanga ua ta oto atuai I mitanga luenga, ma whaalapo tonga uma ale malo o whaalapo tonga tuma oti, ma vai ngā pisinisi tuma oti, e whaatino puipuinga uma whaale soifua malo roina, mō le whaatinonga o ala tau au nanga mō le atunu. E pei o le whaia o tarifufonga, tutu, manonofo vāvā, whaalia o le pepa maisi vaenga tongi a uma. Ia mata I tu foi le malupuipuia o le au whaingaguenga o le a ngā lului, ai maise le atunu e auto vaa mai maulu fale atu mō nei au nanga.
E whapena fo i ona tāpā ma le whaaloalo le tunu. Ia sanga whataua le mau whaare soifua maloloina. O lou puipuinga, o lo o iou lava a ao. E amata lava i tutonu o le loto i whale o le ainga le whaatinoina o lea mau. Ma whaasolo atu ai i kalesia o nuu ma le atunu atoa. O isi ai e inga ua whaatulanga i lalo le laasanga lua o le a whaelo atu i whaamatalanga au li ili ma ili tātou malo. Samoa e ui i le lutia pea o le tātou wholaunga i whaafita uli o le soifuanga nei. Ia tātou tū mau pea i le tātou mau e le lava le atua. Ia whaalotu tele ina pea i tātou uma e le anganga paia. Tātou te mawhaia i lava o na lava tia whaingatā ua o mai. Ia manuia lau tāpua inga Samoa soifua. Good evening, Samoa. The recent COVID-19 update as of 2 p.m. yesterday afternoon confirmed 164 new community cases, taking the number of active community cases to 2,443. 97% of these cases are in Upolu and 3% in Savai. There are 12 cases currently in the isolation wards at Matotua with mild to moderate symptoms. However, it is encouraging to note that 927 cases have recovered. As of current, the Ministry of Health have confirmed 2 COVID-19 related deaths. Our prayers and condolences are with the families, relatives and children of the 2 persons who have passed away. These are known consequences of the virus given the experiences in other countries. In fact, due to the transmissibility of the COVID-19 virus, many people will be infected and recover. A percentage of those infected will develop acute symptoms and will require hospital care. There will be deaths. That is why it is paramount for everyone to be fully vaccinated and continue to adhere to health preventative measures to minimize new infections. Cabinet this afternoon considered recommendations from the Disaster Advisory Committee on the next steps of our alert levels. And in view of our priorities, we shall continue to drive the vaccination programs for the eligible age groups and booster doses, which are now underway in Upolu and Savai. At the same time, important considerations should be made on how to adjust and operate under the new norm of living with COVID-19. Under these considerations, it is unavoidable to make sacrifices, adjust our national, organizational, and individual plans to do business, understand our own context, and assess our capacity to respond to the challenges ahead of us. In this connection, Cabinet has approved the shift of our alert levels from level 3 to level 2, orange, for 2 weeks, commencing from midnight tomorrow, 5th of April, to midnight of April 19th, 2022. Under level 2, some amendments have been made to the state of emergency orders to help reduce congestion in public places, continue to drive vaccination and testing programs, and to assist in slowing down new infections. At the same time, Level 2 provides space for government ministries and corporations, private sector and civil society
to operate businesses and to deliver services required for the country. These amendments include 1. Opening hours for all businesses and shops are from 6 a.m. to 2 p.m. from Monday to Saturday. 2. No businesses or shops to open on Sunday. 3. Church services to reopen, but restricted to 30 people. 4. Funerals restricted also to 30 people. 5. Other gatherings are allowed, but restricted to 15 people. 6. Ferry services between Upolu and Savaii to operate from Monday to Saturday under Level 2 requirements. 7. Alcohol sale remains prohibited. And 8. All schools to remain closed. In our hope to safeguard young children under 12 years old, especially those who have not been vaccinated, they are not allowed in public places. Other relevant details of the SOE orders under the Alert Level 2 will be communicated through government information platforms. Under Level 2, government ministries and corporations, private sector and civil society are required to implement their business continuity plans under the new norm, living with COVID-19. This includes, but is not limited to, strict observance of health requirements such as wearing of facial masks, social distancing, showing of vaccination cards, undertaking COVID-19 tests, health and safety of employees and the general public that they serve. Health is wealth, and it goes without saying that our health is in our hands. It remains a priority of the government, and it should continue to remain our nation's responsibility at all levels. We thank you for continuing to work closely with the government and for all your prayers. God bless Samoa. Soifua.